bi ulai te dong yate tabe mi patama mi mai. Oke, jadi kerbau yang akan dipotong hari ini adalah tedongnya Mama Nelly dan Yo tedong na nenek Ale. nenek Mama Nelly, tedong na Mama Nelly, tedong na nenek Ale. Nenek Ale. Ditole minta koming kami tu tedong na Mama Nelly, tedong na sia nenek na Ale. Tabe mi patama dolo na di Tinggorok, mane tama rombongan. Timbang tulang. Ini tulang nih. Ya to dan nalu lagi pasanting dan nau melu ya. Sama-sama ya to india nalu. Ya mat. Oi, mantap. Oke, bagaimana ini? Maka saya mereka mas sambayar tidak makan. Oh iya iya. Ya di Garonto na to. Oh iya. Memang kencang-kencangnya bangga guna. Oke, bos. Sip. Oke, Assalamualaikum. Iyo dan informasi yo may panita kung mga kelompok misa na pa tatirong. Na misa na kelompok talu ben ni misa oh. Ben mi kelompok talu. Atau kelompok dua namanya masih apa? Wih, Ali berdiri di sini. Sebarnya satu kali tebas dua jatuh. Mataran dulu awak nale. Mataran. Benar lah ini berko. Siatur melo kamu kamu.
Maka mati itu mati. Oh, jago tuh labu untuk dalam mataran itu. Lagu ditambah gaya. Wala na mate siya mate patualan tangala dito ke te patun na Allah na tatandai kumo to lalandu kadote kita keluar kata sadia dia mo dato dapo umum ma papangan iya to anak-anak tadi muka karampuan to mak dolon ta sadia mo mati te papangan katongkonan rarabu kutula tama mai tapi orang itu rarabu kutula tapatama Nenek Wawan Tok Lamba, Nek Robin Borong, Papa Axel Sulukan, Pak Kembar Borong, Mama Adatu Karasik, Mama Akri Kendari, Papa Gilbert Kambisa, Mama Akri Kendari, keluarga almarhum Nek Semi Borong, Nek Ogi Borong, Nenek Geldi Sulukan. Ya nasa satu rombongan Latama Modoman. Ya, untuk endete kabukan. Iya, yang kabukan itu masih. Oke, Ya, silakan lewat. Saya lihat dulu nggak ada ya? Ada. Foto pintunya dulu. Ada pikir suara sabu di pendek protokol. Dek, bukan pengumpul masih ada. Ini eh. Nah, mau rombongan dulu. Oh. Anu. Yo, lasita apa te rombongan tamanya matu nenek naipan tongkonan pengkendekan keluarga nenek Nageri tongkonan tok saruran Karasik siturukan dengan Allah si panglola langan nate panda rumah topawanganan Allah tatanda balok kula pura tato dingrongkok na kula mo maseroping dan tibarang mo mabase banawa Allah katongkonan tun kasangan lindo misanda lindo na mengkara pamitam para pa na toroma kamban tiumba lamay te tangan na tondok mengkara palamay te lili na kalepang leon belon na pasak na puang matua rapak to tumampata ya mo me patudulalan ya mo me pate te mata kalambanan lendu miki tamate lantang karampuan boyo tutun miki tamate
kaisungan tomataka tulatanay si Tirolindo latanay si Manta Perupa angga turiang na inde to dilambi patiran sangka na makalima na lolosukan daure na inde to didete lontokan bisaranna inde kamatean India gan naka tuan sunga kita kilalai lenni kita palan ara oi inang soyang sumangata inang li pangparayanta nakabu ki lolongan wai mata na sondok ki tangi tang marangata padi kuah buah rika di patumbaten rika ladi apari tangala ditulak kia langi tangala di manangai iya sanda talempangan pangkun tapen tirerungi kena papatui lengki kena sanda simisaki kena kanotono toki karampuanta katongkonanta kamamaliranta di timang mak bulololong di rande pala ma'au tang kelesoan sampak bating tamotondo Halo Palembang. Ya kumengkes ko daw kita. Wala kita saling balik ko. Balik sama banyak hari ko. Saya foto-foto di sana. Claro. Lepas kotan kontek motor itu jangan. Weh, dia pun ikat dia, Ikat dia ada. Rupanya ikat dia diam-diam, Oh, kadin. Juga satu juga semoga dia sini kan. Oke. Dia kadin. Sini naik. Dia boleh kadin, sini lumayan Amerika kadin, sini pakai kepala. Pulang kadin. Kadin pulang merantau. Oleh pulang kadin, mana oleh kadin? Udah tak kena. Oleh pulang pakai kepala Iya. Dia kecewa lu kadin udah wi yo. Udah, wi. masih kekurangan 3 orang. Bagaimana Ibu Guru? Apa kabar? Kabar baik. Minggu pagi. Mantap. Lagi mak rombongan ini. Oke guys. Balikan ke rumah Papang nanti. Lebih parah nih. Lebih parah. Seperti baju pula sama anak-anak.
Saya itu bilang nih, kalau kau tidak pernah datang tuh. Kemarin no nih. Bermodal ka sorong-sorong betul-betul kau. Dari kanan itu keluar kasih ini. Iya. Mau dikasih tadi kepala Maka disenyum dulu, senyum. Yo pira kamu atau berapa? Pamit ka Maka deh, senyum. Paneni. Maka dimbar tulio leo bangki. Ku kampai bang kon na tawangan na kamoroy ki ah. Mare pole. Mare pole kapan abos kun na. Bola lang bangki. Buda kasih kamu bayo mai. Buda. Woi. Mantap le. Enggak ada uben. Darah ubes kamu. Sulit udah berat tahun Datuk. Pak, Mak. Bapak. Bapak. Sulit mak kepala. Sulit mak kepala ada. Ya foto tawa dulu. Ya foto dulu. Baru buat salah. Mama tuh. Oh teh. Oh Ya, iya. tuh. Iya. Ketemu lagi tadi. Oh salah Om Kadie. Nah, 1 2 senyum Kadie. Dia topik ya kerti topik. Oh, 1 2 Balik 3. nominasi dia. Oke ya belum. Hah? Ya. Oh iya. Oke, 1 2 3. Hati selebriti Toraja. Ya, lihat kamera. Iya. Ya, oke ya. Oh.
kata lobang-lobangan ilalan damai itu lalan atau apa itu. Weh, makambantongan tuh. Rarabu kurang buat Allah. Sipi miki eh. Weh, boy si kapundo ka nasan niya. Weh. Maraw markabay to tayong to eh. Yo, marao, si Kapua juga. Si Kapua, nambay si 3 juta mirale. Ay. Ano guys, marami yun ah. Marami. Oh. Weh, makambalut tu rarabuku ti Allah ya. Kaumban guys semua. Udah liu. Keluarga Rampo, halo. Oke. Oh. Oke, ay nakasili nito mukarat ta kate Indo. Dira di siapa mama aku tadi mo. Kan naman ba? May nito makula. Kenapa belum konten? Kanya itong kaki. Kabalas ko na kaya. Oke, bye. Oke, Mira Lili Padang Kadi yang saya betul. Hari ini seru kalau ada Kadi. Indah malah marah Ito bali kami. Ano ko to ni Australia? Oke, wae. Nelo. Ramai. Ano, nelo masad nag-iilo. Bano ko to ano na yun, masyarakat na kinan. Oh, yan na masyarakat dia tain ano. Ramai ya pa jar kita hirup ta sa ano. Pada agama ya le. Iya, manang jama. Payan na. Agama. Oh, may tayo kamangi akin na din kay tapi si batua pikin din ba agama kyan. Jarang na ano. Jarang ang gereja katanya. Iya, jarang. Baik tak kami gereja dulu na. Udah di gereja. Tapi otomatis sik naman tam. Biasa otomatis tapi Susah juga. Maksudnya makmur memang le. Wah, makmur. Panayan yan na yung kota na malingkawang ki sa Tapi anu beras den. Oh, din dukay beras. Beras India, beras apa siya udah Masih macam kemujur itu? 2 minggu. Lamanya. Iya. Berapa jam pesawat? Kalau 7 jam. Australia. Iya, kawa. Hindi tolong ka dipoto sa kami ito. Hai. Ano bang kagawin niyo po?
Mereka kamu le. Sama ni putih apa merah? Tolak. Ini tolong kan dipoto sama ini na. Tak apa nih ya foto na 1 2 3. Iya, tidak mau dipoto itu biar mi. Nah, ini kita toh. Nah, 1 2 3. Nah, iya. Oh, Ya, sendiri pada lo. Nah, sendiri kita dulu, sok. Sendiri. Nah, cantik. Keren. Nah. apa mantap nih? Dia pada sembayangnya ada. Anak lumayan dulu. Sudah tadi Iya, ganti mga to kacamata tayo sa unik ulit. Ganti mga uwi janda. Tayo ko na dugso mo. Ada kejar. Bisa. Ani sabe tanpa. Kayak tidak dong. Nenek mute. Nenek mo. Ya nenek mo. Nungwi ka nenek ke malah pusiapi. Jangan lihat umur, hanya angka. Nenek gaul. Nenek gaul. Umur itu hanya angka. Yang penting semangat. Ya. Tadi orang malabita siman bambaria makarain. Terus siapa manggosan? Oke. Beno Pikachu. Tonari tanong Bagus, pati gue. karampan boyong na sambit talikusan pain de kaisungan to mataka. Pas kuliah tayo minggu dah. Oh minggu. Mangka siya mikisi tirolindo toma raputan lang pura kisi manta perupa tama kapunan au dionata doan tole sorongan sepu. Mantap dulu lagu nak minggu lah. Tama rasa siya paung kamasing-masing dewain na pungutulak padang kanan na pungutalong batanete sigiran wailas sutung kasangan na. Padi padolo di paundi di popentang ngatangaun norong kumua kita torro tolino mairi mentau mata bati ito malingki turunan to maliluki taruk tole agatu. Torro makamba manikatang palambiran mana marapuan manikatang maupuran kikua. Toma sindung kita inawanta to kalua kita pak ba tenganta. Malu teki ma pasi patutana mabomba ki ma pasi dundu katonan. Kita mempasiinan ni inan na kita mempasi kaloy kalok kadawang na mintu katang palambiran angga katang maupura. Tabi lagi toring marorong itang gabudunta. Ia motu siya nenek na epan. Nenek na epan tongkonan pengkendekan. Rampo mak tangkian suruh lalu lakoki alam. Sitaruna keluarga nenek Giri, keluarga nenek Nagiri, tongkonan tok saruran karasik, rampo mak tangkian suruh, lula kodobaki alam, nenek Dewi, nenek Nadewi sulukan, mempatulah komintu anak tomate, lula kodongo pulong karwa saya kodongo pulong kasira. Nenek Wawan, nenek Nawawan, tok lamba, mempatulah komintu anak tomate, lula ko talung pulong karwa saya ko patang pulong talu. Si nenek Robin, nenek na Robin borong, rampo mak tangkian suruh, lula ko talung pulong karwa saya ko patang pulong talu. Keluarga almarhum Nek Seni, keluarga almarhum Nek Seni, borong, rampo mak tangkian suruh, lula ko talung pulong karwa salah ko patang pulong talu. Nenek Ogi, si nenek Ogi borong, rampo mak tangkian suruh, lula ko kitalung pulong nan talung pulong pitu. Nenek Geldi, nenek na Geldi sulukan, mempatulako. Nenek Gedi, lula ko inanna nenek na Gedi,
Papa Axel Sulukan, mempatu lako Mama Neli, lulako ki Talung Pulo, Pak Kembar Borong, mempatu lako Papa na Robert, lulako 5, salako 10 apa, Papa na Gilbert, Kambisa, mempatu lako Pak Pani, Batu Pak Robert, lulako 5, salako 10 apa, sia Mama na Datu Karasi, mempatu lako Nenek Nindi, lulako 40 talu 40 napa, Mama Agri Kendari, mempatu lako Pendi, Batu Papa Asilia, lulako 20 Karua 20 Kasera, Mama Agri Kendari, mempatu lako Pendi, lulako 20 Karua 20 Kasera. Dari kikwa susimo sangarara tapak gantian tapa den manitang matar kitanun tang masese bali datang marorongan tamatalinga duanta kikwa ambay melong kerampo miki inde tongkonan kada tapa sikitanan ni batu tapa kaloloy nadako to kemangka ki kala paparaya ite sigiran wai lasso latu tunbang miki lakoinan napa rapuan tu tapatu batu inan mangka disabu. Tonton duka paki pa perangela ko kita kumuaya tu kita rampo metua ba tututun mak tangkian suruh ia tu lamisi pak kadanya motu Papa Haris nama Mak Neli kitole petua tangkian suruh si pak kada komi Papa na Haris nama Mak Neli. Mati te babato ramang babangan katongkonan ya tu rarabuku sadiala tamamai Papa Kembar Buntao keluarga almarhum Nenek Se Diong Mai Palopo Pong Tristan Daya Mai Rantepao Naim Bidangan Banjarbaru Kalimantan Selatan Pak Pamaru Allokaraeng Sarjana Hukum Patak Padang Randan Batu
Bapak Pamaru Allo Karaing Esa Batu siapa Pak Na Pascal Randan Batu Talung Penanian Sia Nenek Ogi Poopong Tokesan Nenek Dani Pedatuan Mama Martin Baraba A Petarian Mama Nadapit Parapo Sibunuan keluarga almarhumah Indo Tato Kada Makassar Nenek Bela Tokesan kasihan ya keluar Nenek Bela kasihan. Halo. Gimana kabar Indo? Luar biasa. Amin. Mantap. Oh iya, ya udah ditanya kan bisa lah deh. Apa lakukan? Ya, itulah. Dari Makale. Adukan lupa. Rombongan deh. Nah, masuk lagi rombongan kedua, weh si Rambaton. Gambar rombongan. Tadi ditende anu kira. Tadi dah gambar ambil. Tadi gua rombongan berkatin. Gimana tuh merah dong ini? Totama solo, totama tuka, tomerante, tomenawa. Pantaranak na tongkonan pangloloan na esunan. Ia bukun na buangin tarong kona kayu asik lolo na sendana lalo.
Tiumba lamay te tangana tondok mengkara palamay te lilik na kalepang leon. Tiumba lamay te limbua pak na padang dito kesan. Pala sama kati tanduk dewara. Tiumba lamay te padang di makula. Na pelele tomambela na isan toto yang tondok inde padang di makula. Sae nalan dolalan ni rampo nalingka pak tahunan ni. Na taranak kalimbuang boba naloloan panambutang mati. Na taranak kasak kemalasu. Naloloan wai di pamakula. Toti umba padang di buntau. Lili patang penanian to misak bak bana. Tetondokan na parange. Daenan na katu. To si taranak kaluk mak lalong-lalong siloloan sangka mak kasea-sea. Buntau tung kasangan. Pantaranakana talung penanian. Pangaloloan na sambak batu lalikan. Petondokan na topi korok londong topi usiki tanda masiyang. Lako bak panalembang lako bentu tuan lipu. Tonna ditula kabun, tunna bone, tonna dilangda, tondon tane tena, tosen dana bonga. Pong kalua tung kasangan nalamanga pendek siliona. To malute di po ulelean, to mabomba di po tulang danan kada. Kumua pong kalua darang butu lamang nga masuli dadi iya to sumpu manarang iya to pandepaniuk. Manarang ngumpoy akong manusang kala kutumane. Makalima na tumpa kalolo lima to segong. Tumpa sok mata to buta. Pepa atong kada, pepa maru ulelean. Keden ni to si salamamma. Keden ni to si lenda pamimpi. Duka pantaranakna padang dirantepao. Pali subulawan na ulun na salu kalua talu tukrarak na tandong si ulun na lanya. Petondokan na nenek patasik. Duka turiyang na padang di palopo. Sang paliliran na tanalu. Ia mo padang di tulak ketalo. Ia mo daenan di saladan sambak batu lalikan. Hindi tayo ngalo. Pangalili na batara guru tomelaw langit. Paakatonan na buang sawir gadi. Baka na pantaranak na padang di mambela randang langit malung-malung. Tiumba padang di mangkasa. Li Sulembang na padang di Goa. Tiumba padang di Kalimantan. Lili padang di Borneo. Mbayun tulaki bongi malililan tangan atasik mapulu. Unnunuki dan narilambe lan pali subulawan na bombang sirarian.
Ia raka tamak lopi dao gaun tamak raki dao langit tamak lembang dao salebu. Paki kuah pasak kena papuang matua me patudulalan. Rak-pak totumam pata me pate te mata kalampanan. Tapurung rampo tang tito dolente kereke tang tirumbu kanuku. Anak anadadian inde ambe bati nati busanan mintu tomak raputallang. Tae kadan singa tangala dengan tulak makairi. Sangadinna kikuah katongkonan takarampuanta. Kitimang mak talok tang poka. Kirande palak mak umburang tang tisira. Sampak hati kamu tondo. Dirento amban tampung na tumangan lo. To dukun. Panganukan. Tiray. Lente gidolo. Masakana. Pambasan sampia. Bamban sampia batu pasambe. Lalikan na balang na pangrenden. Dakala ko yung panganukan tino pangrenden bilen. Matama piso te keluarga. Maneli tantang maneli. Silau guys, patapnya bikin silau. Kalau bisa medal, dan pemilihan saya kita kasih tepuk Halo, hoi, ya. Nah ini kalau mah, nu terang kerampung katuan, tak tahu apa kudol kan. Ya tuh lapik kita rokok, lapik banua rokok, lapik banua. Ya tuh lapik banua rokok, mi dirasa orang taruh kok. Nah ini kalau lu udah terang pemundang kamu. Tapi karena mudah-mudahan untuk tamunta balai-balai midol atau palongko nanti palentek na sa bala taso papangalukan terong talo do to terong tua balai-balai midol atau palongko atau pakandan bisa menikuban dia ya yang palongko do lebih balai ko alay to ano na tayo ya ulang na kayo kino na palongko na buwan na palongko tadi bendi oh dia papangalukan terong bisa. Oh ya, kami ambil kampung Pinola ada tuh. UKD, oke, Resia, ya betul ada UKD. Salam sejahtera selalu acara namanya. Oh, ini namanya acara Rambu Solo. Itu Windan. Itu acara kemudian. Ya tuh ulang mipat sangkinan ini, tapi kita mendengarkan masih ada warga yang dalamnya sih lagi lucu. Halo. Demo Marco. Oh iya. Iya. Bukan tiru kami itu. Oke. Oke. Pertama midol itu lelang mereka kan gitu.
Hindi ako mamiyalay, talang kayo alentingin na le. Yeah. Tak peluru tam, dia ni peluru keturunan, kau tak ada. May sana sibong nito pa ko. Tayo kita diba? Tama pa. Ay. Alam ini malay ah. Alay miratawan kan na isang ilalo na tinubang kumakan mo. Nitannya. Yato ba lelang barang lelang angsi. Sudah ada mi. Demi apa nga nato na simisay sola dua lo. Simisay sola dua ko ya. Alam piraka, Papa Doni sola Papa Ari sola potasya. Tame, alam pidola. Indah to. Baru mutu ya. Oh iya. Oke, bosku. Pambata kapur ka tu. Oh, may pambata yung may kota. Lesu mo to tanah pengutas ya. Alam pira. Sangat TV, sukses selalu. Oke. Oke, para PKB. Ya ketua PKB itu om tangkir. Bisa PKB, bisa buser. Bisa buser. Tadi ke buser. Tak apa kita itu buser, apa tuh buser tuh? Bujang senior. Bujang senior. Bujang senior. Komandan buser. Persekutuan kaum belang. Pasti banyak yang live nanti tuh. Yang buser tuh. Iya. Buser. Bujang senior. Nanti salah lagi. Bagaimana? Deli. Ya, Deli. Ya. Pasang sugigi dulu. Ya. Pasang sugigi 1 2 3. Oke, mantap. Di sana. Om Pincu deh. Oke, mantap. Ya kita turun dulu, guys. Pipto, iparku yang di sudut sana dulu kedua kak yang dari Papua itu. Papua yang mana? Di sana sudut sana dua itu di sana. Sana dua, iparmu itu. Iya. Oke. Kakak ipar. Ya, halo. Halo, Pak Bito. 1 2 3. Almarhum Alexander Landio Pangsil. Satu-satu sama papa anak. Nah, pinonton kan tahun na. Siti bilang nila nga mas simpo kira. Na maray kasi puri. Bisa dipasangin sulit. Iya. Iya, maray ya. Mau kembali tuh naramu tuh tahu tak? Memang sungai darah, sungai tulang itu sangat kental di Toraja. Apa? Oh, mau itulah untuk penganannya. Ini tak 3 orang dulu syuting ini baru mau datang. Oh, baru datang ini. Senyum dulu. Senyum dulu, anak, senyum dulu di sini. Si Pako 1 2 3, tidak mau senyum lah. Senyum dulu saja.
malu ah. Ya tuh dulu itu deh. Oh. Halo Tante Lamba. Oh, kita terlambat. Wah. Sobra-sobra na doon na lang ba eh. Nabundang mo deh Indo alam ba daw yan. Udah boleh stokin dulu deh. Banyak stok. Parfum apa mereka? Sebelah cutting sama nu kita tadi. Apa mereka tengok? Ada di rumah ada ya. Februari. Di bawah kumpul terus sama bagasa-gasa. Ini tapi Lagi. Apalagi yang besar-besar badannya itu. Iya, besar di depan, besar di belakang. Nah, pertama siku. Kalau besar depan, besar belakang. Iya. Oke, 1, 2. Senyum. 1, 2, 3. Kau juga senyum kau juga. 3 orang kamu. 1, 2, 3. Oke ya. Halo. Apa ri? Kan tutup. Oke Bang Don. Suka naik teh dong. Weh. Pada begitu tuh ini nak tuh awak. Udah boleh.
Iya, pada singkat. Iya, kembali ya. Singkat deh. Balik. Napukon ni na kuha jemur ka sungai Mibin na kata siapa? Papirar entertain ang tumpuyo na ito. Na kongko memira bulawan tasak katang palapiran na tamsa mirana na itang karawang katang maupiran sa bulawan tasak tinongsola na sa kapon na itang karawang tongkong na situntun tua kang dan nasipan di paraya sini bapak buntuan yang menunjukkan otong sikorang dan mantap siku benteng tanggung tapi tapasanan langkah paling aduan tak kapaligan maya-maya mungkin pakaran tak kitang karmanya soy tanda dabingka yang itu siananya apa ini apa makulah Rampo makan itu masuk kita lalu lantang kandung pulau salah pepakan pulau bapak paman ayo kalah najian itu bapak paman ayo kalah najian itu Bapak padang randang batu tanggung kiri Rampo makan sentu lalu di alam nenek bela kasih Rampo makan sentu lalu pada pulau kedua Oh, ada apa lah? Mana kuah? Panasin dulu. Okey, baik ya. Beli ini bila lo? Iya. Ibe kumpor ada lo? Eh. Anda kurulai kupala aku ke Samara. Kau mulai mi? Nepatu la bapak dapat. Okey. Mula koki na bapak dapat. Keluarga almarhum nenek C. Keluarga almarhum nenek C. Kalau nepatu la kota baru. Si Taruna bapak kembar, bapak na kembar, buntau. Nepatu la pemamana aldi. Dulu aku 25, saya laku 27. Nenek Dani, beda tuan, Rampo mak tangkian suruh. Lula ko 30 karwa, saya laku 40 talu. Keluarga almarhumah Indo Tato Kada. Keluarga almarhumah Indo Tato Kada, Makassar. Rampo mak tangkian suruh. Lula ko 30 karwa sa lako 40 talo. Pongo Tristan Rantepao. Mempatu lako papa napani. Lula ko ki 5 sa lako 10 apa? Mama Martin. Baraba a Petaria.
Mempatulako indok to balu. Lulako talung kulong karua talung kulong kasera. Mana kare baru di kampung. Siya mama adapi. Mama nadapi. Parap ko si dunuan. Mempatulako Papa Apani Batu Pak Robert. Lulako 5 salako 10 apa? Makamban le. Naim bidangan. Oke, Naim mantap. bidangan. Banjarbaru Kalimantan Selatan. Mempatulako Papa Napani. Lulako ki 5 salako 10 apa? Dadi kikuah kembali susimo sangarara tapak gastiananta kita di Bulawan ni domai tetongkonan kaga. Dadi ini mana taramatara kita nu taramang sebali dan taramang najwa karya dengan sangarara tapi perbuan tatap kabudun laram bomang di tetongkonan kaga tapak kaloro lagu kita masora nasa. Nayatu kita rarabuku turang kometua tutun mak tangkian suruh ia tu lami situ pon lami sipak kadang ia mutu Papa Haris nama mak nanebu ikole petua tangkian suruh sipak kadang lagi nak kopi minum loh. Jadi baik sesuatu kita pikir Bapak ini kalau Kalau musuh bersih kita dulu daripada tinggal segera bisa rilala rokok jadi si itu ang gila. Komplit sama TPTP udah kasih masuk, kata Deka lagi nanti anabu di Kano. Di mana? Di YouTube udah kasih itu, dia screenshot baru dia bilang siapa ini mah TPTP. Ada apa-apa Jijo? Ada panitia lako keluarga lako panitia kumua talo to tedong tanalaroi doke na laki ben mo pangalukan na tabe natan tama piswa to tuot tedong na to tanalaroi doke dan to sakira mama Pendi Nantun na Pendi to Mama Meldi iya Mama Aldi iya ko lentek pun di maratani sasaba tapu to lentek dolo Iya, malam puro dulu kita taruh. Ya. Iya. Ini di sini Oh kadi, dia mereka. Halo. Oi kadi, oi cewek. Semua. Ya tu sudah mai kali apa? Irian tu kadi na no komunitas. Kadi aduh ompit. Iya. Ya tu sudah kapal anda no kamu di bakar kada ya. Bagaimana nak kaca? Budak berkatu. Oh, di siang boleh. Weh, tolong betul. Mana ada ke ulo tele. Oke, bosku. Selamat berjuang. Oke, dengan senjatanya. Woi, Pak Kompor. Berkatu TV kompor. Kompor TV saya. Si ciri-ciri dah sangat lindo nanti kami ibu-ibu Wah iyo
Biar bunga-bunga nasan lindo nih. Tidak apa lalantau om. Dari terapa lalantau pa. Katim ciro tunggu. Oh. Jangan mau itu mana sudah. Kebangan tiba. Wah, si berbunga-bunga nasan tuh lindo nanti ibu. Ya kata, oi bakula ada pinjau ada di. Malas sunasa. Iya. Oh. Dendra indah kira kayo apa kan deh. Yang ada puang na. Weh, makamban tuh orang Rabu kue, udah dulu ketika mai aku nasi ke pondok-pondok nasnya. Oh, tanah bilang kue. Yo makan tanah saya teh. Padi, tadi betul deh. Singkip apa doki? Betul, pulih oh kita, oh. Singkip apa doki betul lagi? Betul. Kubuka ada doki. Betul lagi kita apa beda tahu? Papa Topan Karakayu, Bapak Alfa Makula, Bapak Ariska, Seraran Hikima, Dako Pataran Papakan itu alamatnya. Siani Idela Kasian. Siwa bu. Ne Anggun Banoro Pokopalipu Nene Emoni Darapa Ne Sela Tumanete Sangala Ne Citra Tumanete Sangala Yamato Turarabuku Sadiala Tamadoman. Kabar Rabu kule. Udah Makambang bos. Kampan. Harapuan. Sungai darah, sungai tulang memang kental. Ya betul itu. Iya. Iya. Sungai darah, sungai tulang. Datang menggigit besi. Oke, berani petar ketong kami. Oh, ya bela kamu. Para na melo jual tu cuaca. Oh, nah. Wah, iya. Tar itu betul sama. Perandus ya. Todor kami tiang kat kami. Kairo. Kairo ya. Kasihan. Baik. Mana? Alam pin. Oh, iya. Wait, tangul mo dong. Hey, sabar, kumusaran. Kuno pa, nabuha kaya di Pukada. Ban mo tanay, ban mo di Daka. Lapan pa. Oke, bosku. Ya. Halo Tante Lai. Halo. Bagaimana kabar? Baik, begitu. Oke, mantap. Salam Arke. Oke, salam. Nah, Terima kasih. oke. Nah. Tidak salah, baru kemana lagi? 1 jam 15 menit. Ya, mata kami kita istirahat topi lagu le. Kita istirahatkan lagi. Oh, ada orang tuh rumahnya. Wah, kok sini?
Tabi lah kursus siluku. Alay minta pengalukan tiro kami lan nama sero lan. Minta sero tu mana ni? Pendi. Na mama Meldi. Tabi. Ma peso ko may melay. Daw kinukot taw abu na dukulan. Yo. Pendi. Suruhan na angkat masuk. Mama Nelly. Mama Meldi. Mapiso ko mimilay na masiro lang na. Nanay piya mga jama. Yo, para mo tayo kusma. Yo. Mana ko? Bawa namirik kini amresirek kini. Sokan puang di batara, sokan si tontongan langit. Unamboran tinaranna usya pak darandangna. Namboran salarika natsio tangtongan rika. Na amboran tamalino nasio tamadainan. Namboran lante tondok. Nasea lante pangleon. Inde ambe tanah basah. Natana giyu-giyunna. Di paturu-turu to mamma di dawatang mana sondo. Di paro reto metindo mi dawati kutambenna manang ngabanua. Si unduk karasan tangau polo bintan nasali unia rokto narin. Di lambi mo patiran sangkana. Di detek molontokan bisaranna. Allo katongkonan tungkasangan. Ia mo bandang siranna, ia mo pandan umbalawanna. Lindo misanda lindo na mengkara pamibaturupan. Tona tundam mali rarama kamban. Tona ruyang kaborok bukutang si piadira. Belanna ulang nararama kamban lalu palesuan nanta. No kala di tanan ni bogor. Renden na bukutang si piadira lalu kan tanda karuanta. Tia la diamboy masuasa. Baka dengki rampo. Umpolalan kasusi tamben. Umpolambanan pamentasi rorok. Belanna makambam moto maklan nalla. Mana marapuamo to di paritang ngadadian pati. Karampuan mi katongkonanta di timang bulorolong di rande pala maao tangkelesoan sampak bating tamu tondo. 1, 2, 3 ya, oke, mantap ini ya. Nah. Berani bukan bang teman tu apa? Yo kusulo no no.
Tabela komintu pemilik kendaraan toma parkir lo tingo gereja, kita toma parkir lo tingo gereja, tabe ni male pasau ni geseri dan tronton lalendu. Kita le tabe, minta ko dirasa kali ni. Dan notomi dan kendaraan ni parkir lo tingo gereja, tabe ni male pasau ni pasi geseri dan tronton lalendu. Iya. Ada kartu ya? Sabara kamu Pak. Adakah Kadi? Adakah? Ada kan? Adakah? Adakah? Iya, tapi ali itu toring lantang ya. Itu kita keluarga apa tuh ke disiaki pagala ta ali itu rumah apa tuh ki. Susibang usang me elo. Iya. Koya to kita di tondok na ta pada sebang mo nalen dulu. Oh iya, tabe to kita rampo matangken suru umpatu to balus ya umpatu anak tomate karakasan mo ito kumwa na di barnasang hindi tanga ya ludia may kibarget to na din no ko nakwa lipat manasang tanga to Tabe terkemera depan gereja, di mana pasal geser ni, tak nak olah taruh tu tronton tu malisa. Kalau mau kompan nih. Alamami tanong na nemo. Terus tapos tayo lo kumal lo. Alam ko pa. Nami kata mo barak ka mo nung kita. Susi sa lipi. Iya. Kandir kaluna ka na. Kandir. Katena. Tama lah. Saya mau tena. Kampung. Ah. Oh Wira. Itu nama aku nih, baru saya ikut ini. Di sini sama kakek dulu. Sini sama Oma. Aduh, kan ada penutan lu. Oh, sini betul Irman. Irman. Oh iya Pak. Pilih. 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Iya, lagi Pak. Solo Pak. 1, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, Nenek.
Dari ka Atena lang ba? Tina-tina. Atena, ATV. Wah, di pa mali do. Atena ka ludo ka na. Oh, na kana. Mana nih? Ya bos, walau ini siapa ya kan ini budi. Halo, kan ini budi. Halo, dan ini pakai pengetir. Ada apa break yang bisa di dua? Ada apa? Pak mantek kau isi mana nih? Pernah isi apa tadi? Ada pak keluar. Ada pak break di dua ada. Ada muka kita break ini. Oke, mau surat ada apa? Kita lewat dari mama ini. Oh iya. Yo quiero tocar reole. Ya. Yo quiero por todo reole. Tinggal anu le. Kadi. Salah itu dekat di. Oke, reko dapur umum. Dapur pribadi. Woi, baru amun dia ulu kaise. Woi, mana milalu mulam ande ulu Marar kamu. Iya, nama dia. Nama mana sang? Mana sang? Pemanasan apa ini? Lalu lutu, nawa kulit tenan na bang
Mami kopi laas ko na. Iya, mami ya. Kopi laasok. Kopi makuda. Woi, maru amu yang di ulu eh. Halo. Iya. Ah, pernah boleh kita masuk deh lah. Halo, Ki. Tuh ke oke, kende kopi, tuh ke oke. Nah. Kalau konten kita Sebelum kita ke naik tangga-tangga terus deh. Nah. Berani kota yang biru kopi? Sudah. Sudah. Selesai. Tinggal anunya makannya. Makan-makannya. Iya. Ada nih, gambar nak karya mana nih? Pamelo. Karya Pamelo. Iya. Oke. Umur pira mau kamu tahu nih? Kaetan deh. Oh. Baru amam kutu. Yang berkampung kami bujangan. Kaemo. Kamu. Bujang. Kamu deh. Kaemo. Laku nasa kamu. Iya, nak. Sampai dapat tuh bujang. Tidak apa-apa. Woi, takutan dia. Kanan nako panumpakan itu sidiran boilas situng kasangan jeung nasi opak paku pamuntu tangti keki jeung nasi opak paku bayak pangtilas sikit Iko yang kumaka dipaling dengan cemak kapunan naik Mbak ibu dari katang palambiran timbay makamban katang mau pulantin Palagi gua memasukkan lagu batang di kalita tuarakan di tonton to batang tak katang palambiran katang paukuran jadi kata banyak dari batang dan katang katang Lama dia masuk tondok kita. Yang mana ini? Terat ke tu? Terat lo. Iya. Oh, itu nak foto. Soalnya Udah pada siapa orang lulu nih? tanggal 19 mulai. 19. Ya, Wah. sampai 30. Iya. Aduh, nani. Buddha tang di lambi nama kambantang di karatuinna tabe kita di marorongi tanda butunta ya betul anak tomatis yang lamban daya mai tigaruk tadongkon mempatulah ko papa napani lulako 5 salako 10 apa nenek sela tumanete sangala mempatulah ko papa na citra lulako ki lantang na papa na citra sitaruna si nenek citra tumanete sangala mempatulah ko papa na citra lula ko ki lantang na papa na citra siya ne sepi makula rampo tangkian suru lula ko 30 karua sala ko 40 talo nenek dela kasayan rampo tangkian suru
lula ko 30 karwa sala ko 43 ne anggun banwaro pokpalipu mengkende rampo mak tangkian suru lula ko 30 karwa sala ko 43 nek moni darapa mempatula ko indo tobalu lula ko 30 karwa sala ko 43 siapa pak topan papa na topan karakayu mempatula ko papa na pani lula ko 5 sala ko 10 apa papa alpa papa anak alpa makula rampo mak tangkian suru lula ko 30 karwa sala ko 43 papa Ariska asera rantekima mempatula ko papa napani lula ko 5 sala ko 10 apa Lisada Kalimantan Selatan mempatula ko papa napani lula ko ki lantang na papa napani dari kiko kombai la susimo kilamdi dio batang di kaleta tanga marorongan na tama talinga duanta tarampun di tongkonan kada tapa kaloloy tapa sikitanan ni tontong di la pala paira dan di rodan tinting kumuayate mai apa taba lasipa akadamin longki to tapa patuan tamanim pakitai pa inan la dinayate may ma'rupa patuan si Pak Kadamel longkom ni manung papandan ni basi Mataram nakada turu lan lepongan tondo kumuayatu mintu bay petua mintu bay tangkian suru kemate ni Pak tumatunu ni la disampalan nasang tangga den nasyaw pak katongkonan ta sundun lolok na kamadan dengan ta upu pendaunan na Oke, nada Rangga ya. Hari ini kita berada di Makula salah satu Lembang atau kampung di Sanggala Selatan, di mana Makula terkenal dengan air panasnya. Di Makula ada air panas keluar dari Buntu Kairo gunung dan yang pernah derita untuk membuat geothermal seperti itu. Jadi rencana pemanfaatan panas bumi nasi mereka. Oke. Aduh, Pak Pangano bikin nalon gitu. Iya. Tanggal 18 lagi. 18. Yo. 18 ke 19. 18 mana? 18 iya deh. Lah, persilakan. Persilakan 19. Yo. Alam foto. Kalau ada bawa kan nasi dua tempat. Iya. Nah ini banyak sekali babinya ini. Babi luar biasa banyak sekali. Oh. Kalau babi tidak dihitung, kerbau dihitung. Ada 12 ekor kerbau yang dikurbankan pada upacara adat ini Nelly. Oke.
Bagaimana? Ilo nih. Kami ke Ketoraya. Pengatur kan tuh? Pembatan teh, Baljes. Hah? Jelas teh. Baljes. Iya. Baljes Naramono. Katanya langsung itu mengi Kerentona. Pengerentona. Iya. Oh iya kena. Iya. Ia merasa tu rarabuko kungkok karan kalurinde sulen kararak nalamai karampuan boyo. Tabe mati tebabangan karam katongkonan ya tu rarabuko sadia lamen tamamai. Komisaris Besar Polisi Batu Kombes Pol Serlisolu Jomai Batu Alu Benyamin Palobo Lampio Sianene Narandanan Dayamai Tondon Toraja Utara Mama Salto Jomai Damai Salusopai Sianene na Keona Mangkutana Mama Ratini Pantanbau Papa Apina Kondoran Keluarga besar Jemaat Gereja Toraja Gandanga Batu Timur Gideon Kalian Papa Ani Dayamai Lakbo Mama Jelin Awak Tiromanda Mama Nasuria Dayamai Lakbo Papa Ana Aldi Simbuang Nenek Peli Lakbo Keluarga almarhum Papa Apian Rantebulo Mandete Benyamin Palobo Lampio Mama Enso Banjarmasin Lisdayope Banjarbaru Kalimantan Selatan Papa Amelki Buntao Talang Sura Sitaruna Keluarga Nenek Sima Marrang Papa Arapail Makassar Kampung Rama Baby Solanelisa Tondon Toraja Utara Siapa Pak Ada Pigo Dayamai Sereale Senene na Ale Rorre Senene na Baby Tondon Toraja Utara Papa Esra Baatune David Awak Tiromanda Papa Anario Lakbo Nek Bokko Bebo Sia Mama Apian Rantebulo Mama Ayuke Marindi Sia Nene na Ade Tondon Toraja Utara Nekikdo Tondon Toraja Utara Yanasa Batu Ranabung Kulatama Tanah guru-guru tete vampir ke sorok mo. Ya. Guru. Ayam sarapan, dapat apa? Belum pernah. Belum. Guru TK Duka. Dan Pak kami mungkin ditunda di kepala sekolah.
Kung paano ganito. Kung gibi. Musi dong kondo. Nasa pa. Makadi. Balamba. Lamba. Pare. Ini apa bahannya apa? Speedo lalu mana yang Pak? Ayo bang. Meroroti kutang kita lamban tasiki buakata meroro tamamentang membuaka tamaminana meroro lanton doktoraya membuaka lantana matarit alma lindomi polesanda lindona mengkarak pami baturupan totama solo totama tuka tomerante tomenawa kamu pantarana kana tongkonan pangloloan na esunga kamu bukun nabuangin tarongkona kayu asik lolok na sendana lalo tiumba lamai telili na padang disangalak bas setangana ia mau padang ngumpulu malak di padang di bokong potetuk doti langit padang di sumalu
umpoeng kepulauan Padang di Uluwai, tiumbak Padang di Batualu, likulambe na Padang di Sangala, tasike mentang ngarantena baset tangana, to nala tonglo na pangka, unne sungna kalelea. Toti umba limbua pak na Padang di Lampio, gua libasi ampang lumura. Toti umba Padang di Bebo, suling bulawan na Padang di Sangala talingararak na basetangan. Lindo duka baturupan na tasik tamparapak. Pantarana kena Padang di Makale, sanga paliliran na basekakanda. Turiangan na Padang di awak pangloloan na Padang di Tiroman. Turiangan na Padang di Mandete. Petondokan puang rambulangi daenan na arju. Toti umbak tanglung patang penania, tomeng karapa Padang di Bintau, petondokan na parangi dari nanda katu. Oi, mereka kerewan anu kampung. Padang na iyo, nasok loloan sangka mak kasih-kasih. Taruk turiang na Padang di Lakbo babangan apa panglili na sohi pak katonan na tumbak madura Awak Tiromanda. Padang na to sa pasir Oh, di anu deh. Sana-sana apa? pakana Jalankan tugas dulu deh. Iya, di desering dulu sama. Masih saya lama lagi ya. Tidak tondok di tinggal tukak daenan 5 tahun lama. Digaskan dulu. Padang di Singayana pun kasama. Pakana pantal nakana salu sopaya. Pedondokan panggayan di sana. Toro makampan mana marapua. Pantaranakna Padang Mentor. Doa Pak Tibona Padang di Batu 122 Karobi na Padang Mentor. Misa Bapak. Petondokan nanik malok tosalabas ini. Daenan na pagasong Tolepo dan Padang Mentor. Dempi mani Halo. tanda butut tatap pokar biasa itu. Dempi mani Padang katimbaran kang buka bukti belawan. Tang langar kelakuan lai tang dekira laku tungkang. Tang kulambi mira laku borong-borong ini. Karampuan ni katongkonan ni. Kitimang bulololong kirande palak maau tang kelesoan. Sampak bating tamotondo. Tadi lang tayo na po dili. Kemudian, Ito ka daw. otak akutan dito kena. Oh, kuret ya. Iya. Ito meron nga tema. Iya. Lema lu antu dah masuk sih. Iya.
Ada buat kamu lah, saya bilang tidak. Jam 11 siang nan. Mana? Oh, daya motor dengar. Kartusku sama siapa? Video dari Kalimantan Timur. Video dari Kalimantan Timur. Lamar pendek ya. Lamar ni atau video kalau apa pun di sana itu. Kota bahasa ni. Mana? Iya. Dari Kalimantan Timur. Saya lakukan video. Ini satu Pak Robert tentang kampus ini. Robert tentang Oh, kalian yang iya, kalian apa nu Kalimantan Timur? Iya, apa gua mangan itu? Iya, apa Tanya kan salah. Iya, Pak. Iya, iya. Kalimantan Timur apa tuh kalian ini? Kaltinya. Iya, Kalimantan Timur. Kalian yang kalian kalian. Iya, jantan dosa kalian. Iya. Iya, Pak, ya, Pak. Maaf, Mbak. Gimana? Oh. Kalau mau spek masuk ke dapur umum dulu, mendapatnya makanan. Oke, Nada Rangga. Halo. Ada bakso.
Sandang apa na pagkada? Halo Pit, Halo. bertemu lagi. Tadi kuah si kado kok ketemu kulo pernah. Susi taruh ya tuh dari taruh. Iya, balik ya taruhan kita. Mana mana tepat tuh? Kulo pernah kado peserapanan dulu. Kan dalam Mbak. Oh, lembak ya. Mbak Doko. Mbak Doko. Weh, dia punya lu udah ada lambak ya. Sudah kan dalam Mbak. Sini ada lambak, ada apa? Ah, pergi itu. Ayo. Nah, mana atau ante bos punya dia. Iya. Nah. Balik po ito. Mari untuk mararang to. Ah. Oh. Ah, berarti itu. Di ko lo anda ka lambat na. Apa? Lamba. Oh, ini lo. Mayra. Oh. Nah. Iluli. Oh. Mana to lamba? Nah. Oh. Oke, baik. Bar kita mararang taruh. Panamkan di lambak. Athena. Tena. Tak bar kita mararang. Oh, lambak may pira ya? Berasa korong-korong ya ku mapararang ya. Panamkan di lambak. Tena mo. Athena. Dar kata parong ko lambak. Oy. Ko sampai ate panamkan di. Duga kanaraka. Garigin na. Garigin narkan di. Garigin na, wet garigin na ku lorarang ya. Nairar kata garigin na. Sampio. Ini lambak. Kala number kena kita. Torike. Apa sana te? Mending. Ambil rek kita tu batar kita. Sitang mo sa sulti utak kete. Oh, si tebus yo wala apa kayo. Yo, nararek wala to. Tembus yo, mukula. Oh, iya le, to arkena pa anu le. Le bang le. Iya. To di lalang tamu to. Den lalang tamu to dapat. Oh, iya. Oke. Kalau pengen lu sulukan daw le. Sulukan. Bato. Oh. Ah, periode. Nah, sulukan. Yung siya to ajaw yung. Dito aja mo yung. Oo, dia ketuaran na yung. Yo. O tili yan ang po tabi na. Adik ko lo na spekulasi ta na. Tak abang itu apa bisa dispekulasi. Dapat lurang sih di lambak ku lo perarangnya. Apa na lambak? Udah kenapa? Lambak.
Ini na lang ba? Nah. Patarikan din lang ba siya eh. Wah, yari tu mami na. Hindi rin ulit mami na ba siya? Ah, per kayo lute may. Ha? Nataru maru amo yung lute. Ah. Oh, ini beli sa gue. Oh, yang sa sulukan te. Iya Pak. Oh, dah tak kadake rusak ulang tama deh. Kami dulu pemain tidak. Ayo tangga. Mbak. Abang naman din lang ba? Oh, lamba. Pak tambu kata elang enggak lang. Matambok ito yun, oh. Mamir kata tambu na lamba. Lay maker. Nah. Oh, jadi ini gua sulukan membela kata mo te. Oh. Bagi nawa te, may tama yan eh. Oh, tarin tarot sa. Oh, jadi banjir tamu to kyan we. Bukan kan nanti ah. Nah, oke. Ito kan tu milik bay mangurang eh. Dagingan. Kamu mau ke sa tali. Oh, sa Anak kinanan isang alatiti. Iyo daripada bawa kong pinuno televisi. Iyo. Nakita mo lalu. Iyo. Kabore na gimana sih deh? Saray data lang ba? Manasu berkala mbak? Manasu mo? Mana mo? Nah. Iya. Penasaran Kak, yang mana dibilang ompit Kang? Oke, ini dia. Saya nonton anunya di kampung Kuta, tapi dia Di mana kata kampung tak? kami orang Bugis Pak, kami orang Pindang. Orang Bugis, Pindrang. Oke, Pindrang. Nah, Pindrang. Jangan mukanya ya, baru mandi. Oke. Woi. May ito pure sapa-sapa talo sang mito, mamito. Ompit jadi rumah sote, mau lihat orangnya dulu. Oke, ya, mantap. Oh mantap. Oke, terima kasih ya. Oke. Kok mami na itu lambahan doon. Memang ada gila gitu sekian. Harus merasa. Tapi pada kay kaca. Berkot itu bersangka sangorong-oro dulu tampe. Oh, hindi. Bagaimana sangorong-oro pulau perarang itu. Okay, nasana yan mo to. Tinong di korupsi te eh. Ini samadi tangan Pak Sorong Sesu Ikaraman Sangun Pemarangan Manipali Subulawan Narantil Tulisan Padirati Bulawan Mitim batang ponna manigurana walna pengtulak padang misiok tarlengkan maningkan panakanan hapong talong kapanito Tapalambi malidik pada sang buku tang padetik mani sang patikan nabi sarang Iar kada waktu tiba endingna morandan di kudut kitilangan motang mak kada tongan tiang basulipak manileng koding laki kirek di motang mak di Malaysia. Iar kada dapat. Wah, masih ada timentok kena. Masih hari na biru balan.
Sirangan nih. Iya. Oh, direkannya warga Dina. Yo. Halo. Ya ini masih mencari. Oke, baik. Oke, baik. Oke, baik. Ya. Oke. 2, 3. Iya, oke. Oke, makasih. Nah. Oh, lambat. Oh, lambat. Ya, ada lambat eh. Ini lambat. Loh, lambat. Masuk lambat eh. Nak punya sempat kulit sampai. Umba ko lambat. Kenapa nito? Kenapa? Bayaran itu Kan lambat. mangkabi itu no. Bukan. Oh, sahabat tidak dukung pun deh. Oh, yan na, urusan niya. Beres siya madike. Urusan. Di Amerika. Sudah pa. Sudah jalan pun. Iya matu sianene narandana. Sianene narandanan daya may tondo. Rampo mempatula ko siya papa na abi. Lula ko ki lantang na siya papa na abi. Siya nene pebi. Nene na pebi. Daya may tondon to Raja Utara. Rampo marendenan tedong maatokonan laki. Mempatula ko papa na abi. Lula ko ki damuro 5 sa lako 10 apa. Komisaris Besar Polisi Sarli Solo. Kombes Pol Sarli Solo. Dio may batualo. Rampo mak tangkian suruh. Lula ko ki alang. Sitaru lantang talung pulong karwasada ko patang pulong talu. Nenek na keona. Si nenek na keona. Mangkutana. Mempatula ko pendeta lubis. Lula ko lantang na pendeta lubis. Si nenek peli. Nenek na peli daya may lakbo. Mempatula ko papa na alpin. Lula ko talung pulang talu. Nenek pebi. Si nenek na pebi. Tondon to Raja Utara. Rampo. Ma rendenan tedongo ma atokonan laki. Mempatula ko papa anak abi. Lula ko lantang na papa anak abi. Neki do. Seneki do. Tondon to Raja Utara. Mempatula ko papa anak abi. Lula ko 5 sa lako 10 apa. Kakek gede. Borong makula to kesan. Rampo mak tangkian suruh. Lula ko inan to mak tangkian suruh. Sia nenek ade. Nenek na ade. Daya may tondon to Raja Utara. Mempatula ko papa anak abi. Lula ko 5 sa lako 10 apa. Ne ade. Sia nenek ade. Rorre. Mempatula ko mama nedi. Lula ko pulo sa lako 30 Papa pigo. Papa na pigo. Daya may seleare. Mempatula ko papa pani. Lula ko 5 sa lako 10 apa. Papa Rafael. Papa na Rafael. Makassar Kampung Udah salah panwa. Rampo mak tangkian suruh.
Lula ko talo pulong karua sala ko patang pulong talo. Keluarga Nek Sima. Keluarga Nek Sima. Marang. Rampo mak tangkian suruh. Lula ko patang pulong karua. Halo. Sia Nek Boko. Nek Boko. Bebo. Mempatulah ko mama nebi. Puji Tuhan baik. Lula ko talung pulau salah ko talung pulong talo. Nek Surya. Nenek Nasurya. Patulah ko mama anak Abdi. Lula ko 25 salah ko 27. Keluarga almarhum Papa Tian. Keluarga almarhum Papa Tian. Rante Bulo Mandete. Mempatulah ko mama nanebi. Lula ko talung pulau salah ko talung pulong talo. Siapa Papa Aldi. Papa anak Aldi. Simbuang. Mempatulah ko nini. Lula ko talung pulau salah ko talung pulong talo. Papa Ani. Papa Ani. Lakbo. Mempatulah ko papa anak Alpin. Lula ko talung pulau salah ko talung pulong talo. Keluarga besar Jemaat Gereja Toraja Gandang Batu Timur. Keluarga besar Jemaat Gereja Toraja Gandang Batu Timur. Lo mai Gandang Batu Timur. Mempatulah ko pendeta Medi. Lula ko lantangan na pendeta Medi. Papa Pina Kondoran. Mama Salko Salusopai. Mempatulah ko Papa Pani. Lula ko 5 salah ko 1 Mama Aratini. Lamai Pantan Bau. Mempatulah ko pendeta Lubis. Lula ko lantangan na pendeta Lubis. Gideon Kalimantan Timur. Mempatulah ko Papa Napani. Lula ko 5 salah ko 1 Mama Jeli Awak Tiromanda. Mempatulah ko Papa Apani. Lula ko 5 salah ko 1 Ponggebi Tondon Toraja Utara. Mempatulah ko Papa anak Abi. Lula ko lantang na Papa anak Abi. Benyamin Palobo. Lampio. Mempatulah ko Papa Apani. Lula ko 5 salah ko 1 Papa Rio. Papa Nario. Lakbo. Mempatulah ko Papa Napani. Lula ko 5 salah ko 1 Mama Yuke. Marinding. Mempatulah ko Papa Celia. Lula ko 20 karua salah ko 30 Benyamin Palobo. Lampio. Mempatulah ko Papa Apani. Lula ko 5 salah ko 1 Papa Esra Batune Dati. Awak Tiromanda. Mempatulah ko Papa Apani. Lula ko 5 salah ko 1 Pongopani. Siapa Pongopani. Tondon Toraja Utara. Mempatulah ko Pak Adi. Lula ko lantang na Papa anak Adi. Mama Apian. Rante Bulo Mandete. Mempatulah ko Mama Nebi. Lula ko 32 Siapa Ma Enso Banjarmasin. Rampo mak tangkian suruh. Lula ko inanto mak tangkian suruh. Nek Tira. Sia nenek Natira. Tondon Toraja Utara. Mempatulah ko Papa anak Abi. Lula ko ke lantang na Papa anak Abi. Pungusi. Tondon Toraja Utara. Mempatulah ko Papa Pak Ilmo salah ko 1 Pak Iwan. Batu Nek dia Iwaka. Mempatulah ko Papa Pani. Lula ko 5 saya laku 1 Teddy Solani Lisa.
desa Tondon Toraja Utara. Mempatula ko papa abi, lula ko kilang tamna papa na abi, mama na ros, sola masyuno. Ito oleh mama ros, sola mintu masyuno, ronting, rampo matang kian suruh. Lula ko talong pulong karwa patang pulong talo, Lis Dayope, Banjarbaru Kalimantan Selatan. Mempatula ko mama na pani, lula ko 5, sala ko 10 apa. Dari kita kamay sisi masangararata pakantianan takikam dia santun, pakami dia may gora-gora tongkon, pandelolila kikwa ko tabe, tangkilan di ka umborong-borongan ni tanda butun tatangkiliti untandong-tandongan ni tanda katimbangan tak bayi sisi nakampas si sonda sisi kasih. Oke guys, kita istirahat dulu. Ya.